Pravoslavlje u vremenu i vječnosti, emisija o pravoslavlju i životu crkve na programu radija Bosanski Petrovac, svakog ponedeljka u 15 časova i 30 minuta. Pomaže Bog, dragi slušalci, dobrodošli u najnovije 12. po redu izdanje emisije Pravoslavlje u vremenu i vječnosti na programu radija Bosanski Petrovac. Emisija se realizuje u okviru projekta Ciklus radijskih emisija Pravoslavlje u vremenu i vječnosti pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Vlade Republike Srbije. Realizaciju i emitovanje emisije blagoslovio je njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Sergije. Glavni odgovorni urednik emisije je protojerej Bojan Mitrić, starješina hrama Svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu. Sa vama u studiju je voditelj emisije Predrag Vujić, profesor pravoslavne vjeronauke, a muzičko-tonski realizator je Marijana Đumić. Gost voditelj 12. izdanja emisije Pravoslavlje u vremenu i vječnosti je Nevena Kovačević, učenica prvog razreda gimnazije Mješovite srednje škole Bosanski Petrovac. Emisija Pravoslavlje u vremenu i vječnosti kolažnog tipa i nudi širok spektar raznovrsnih rubrika, tema i sadržaja iz pravoslavne svetootačke svetosavske tradicije i kulture. Riječju prati život crkve na prostoru eparhije Bihaćko-Petrovačke i šire. To su rubrike vijesti iz života crkve iz kalendara naše crkve, tema emisije Ćirilijada, kao i najava važnih događaja i sabora u pomjesnoj pravoslavnoj crkvi. Iz života naše crkve. Prva vijest za rubriku iz života crkve je slava manastira Treskavac. 17. septembra na praznik čudo svetog arhangela Mihaila u Honi, po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Sergija, svečano evharistijsko sabranje u povodu manastirske slave svetoarhangelske obitelji manastira Treskavac predvodio je episkop Pološko-Kumanovski gospodin Joakim uz sasluženje episkopa domaćina gospodina Sergija. Episkopima su sasluživali arhimandrit Serafim Kužić, Vasilije Rožić, jeromonah Sevastijan Gordon, nastojatelj manastira Krka iz eparhije Dalmatinske, Teofil Dimitrić, nastojatelj manastira Osovica iz eparhije Banja Lučke, Kirijak Vranješević, nastojatelj manastira Oćestovo, protoprezviteri Stavrofori, Ljubomir Samardžić i eparhija Zvorničko-Tuzlanska, protoprezvitere Stavrofor Dalibor Nenić iz Bihaća, protonamisnici Dejan Zeljkić i Boško Maksimović, prezviter Borislav Đuričić iz eparhije Banja Lučke, Stojan Đurđević iz eparhije Banja Lučke, Aleksandar Mirković, eparhija Zvorničko-Tuzlanska, Milan Radusin, eparhija Dalmatinska, Čedo Đurić, eparhije Banja Lučka i đakon Nemanja Reljić. Poslije pročitanog evanđeljskog začala prisutnim vjernicima obratio se vladika Joakim i poučio ih o prazniku čuda svetog arhangela Mihaila u Honi, te je istakao važnost i nadmoć nebeskih sila u vođenju duhovnog rata protiv najvećeg ljudskog neprijatelja, samog nečastivog. Poslije zamovne molitve izvršena je litija i osveštani su slavski kolač i koljivo. Na kraju liturgije episkop Sergije obratio se i uputio pozdravne riječi episkopu Joakimu i zahvalio mu na duhovnom i molitvenom zastupništvu,
a na njegovom duhovnom i molitvenom zastupništvu, kako reče vladika Sergije, zasigurno počiva dobar dio duhovnog života ove obitelji. Nastojatelj manastira Treskavca, arhimandrit Varnava Damjanović, također se obratio pozdravnim riječima zahvalivši se arhijerejima, episkopu Sergiju na očinskoj ljubavi i starateljstvu, episkopu Joakimu na duhovnom zastupništvu i molitvenoj podršci. U manastirskoj porti pripremljena je trpeza ljubavi. Sljedeća vijest je slava manastira Milanovac. Na praznik rođenja presvete Bogorodice u novoosnovanom manastiru Milanovcu u mjestu Bosanski Milanovac, njegovo preosveštenstvo, episkop Bihać-Petrovački gospodin Sergije, predvodio je svečano slavsko evharistijsko sabranje. Ovo je prva slava manastira Milanovca otkako je odlukom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve naznačen kao manastir. Episkopu su sasluživali arhimandrit Serafim Kužić, nastojatelj manastira Rmanj, arhimandrit Vasilije Rožić, nastojatelj manastira Klisine i đakon Nemanja Reljić. Vladika Sergije poučio je vjerni narod o značaju današnjeg praznika rođenja Majke Božije i naglasio povezanost između samog praznika i događaja današnje slave manastira Milanovca, koji ove godine proslavlja svoju prvu slavu. Kao što je rođenje presvete Bogorodice značilo početak istorije spasenja roda ljudskog, tako isto za novoosnovani manastir Milanovac ovaj dan predstavlja jedan novi početak, jedno novo ruho koje će blagodaću Božijom nositi do konca vijeka. Poslije zamovne molitve osvećene su slavski kolač i koljivo, a u porti manastira pripremljena je slavska trpeza. Sljedeća vijest značajna za punoću naše crkve je tada je na 680. godišnjicu postojanja osvećen obnovljeni manastir Stanjevići. U okviru centralne svečanosti proslave 680. godišnjice postojanja manastira Svete Trojice Stanjevići kod Budve u podnožju Lovćana, jutros je obavljeno veliko osvećenje ove obnovljene svetinje i služena sveta arhijerejska liturgija. Proslavi ovog velikog jubileja naše crkve predvodio je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije, uz sasluženje preosvećene gospode, episkopa Budimljansko-Nikšićkog Joanikija, Pološko-Kumanovskog Joakima, Pakračko-Slavonskog Jovana, Mileševskog Atanasija i našeg episkopa Bihać-Petrovačkog Sergija, Dioklijskog Metodija, umirovljenog Zahumsko-Hercegovačkog Atanasija, arhimandrita Metodija, igumana manastira Hilandara, arhimandrita Prokopija iz Antiohijske patrijaršije, sveštenstva monaštva i vjernog naroda. Hirotonija i ustoličenje vladike Dimitrija. Svetom arhijerejskom liturgijom u nedelju 17. po duhovima sa činom rukopoloženja i ustoličenja u Preobrašenjskom hramu u Trebinju načelstvovao je njegova svetost arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijar srpski gospodin Irinej, uz sasluženje mitropolita Crnogorsko-primorskog Amfilohija, mitropolita Dobrobosanskog Hrizostoma, brojnih episkopa i sveštenstva, a među episkopima bio je i preosvećeni episkop Sergije, episkop Bihać-Petrovački. Ovoga dana praznuju se dva događaja u vezi sa časnim krstom Hristovim.
Prvo, pronalazak časnog krsta na Golgoti i drugo, povratak časnog krsta iz Persije opet u Jerusalim. Obilazeći svetu zemlju, sveta carica Jelena namisli da potraži časni krst Hristov. Neki stranac Jevrejin po imenu Juda jedini znade mjesto gdje se krst nahođaše. Pa prisiljeno carice izjavi da je krst zakopan pod hramom Venerinim, koga podiže na Golgoti car Adrian. Carica naredi te porušiše taj idolski hram, pa kopajući u dubinu nađoše 3 krsta. Dok carica beše u nedoumici kako da raspozna krst Hristov, pronalaže mirno mimo toga mjesta patnja za mrtvace. Tad patrijarh Makarije reče da među na mrtvaca redom jedan po jedan krst. Tada metnuše prvi i drugi krst, mrtvac ležaše nepromijenjeno. A kada staviše na njega 3. krst, mrtvac ožive. Potom je poznaše da je to časni i životvorni krst Hristov. Metnuše ga potom i na jednu bolesnu ženu i žena ozdravi. Tada patrijarh uzdiže krst da ga sav narod vidi, a narod sa suzama pevaše: Gospode pomiluj. Carica Jelena napravi kovčeg od srebra i položi u njega časni krst. Docnije car Hozroj, osvojivši Jerusalim, odvede mnogi narod u ropstvo i odnese krst Gospodnji u Persiju. U Persiji krst je ležao 14 godina. 628. godine car grčki Iraklije pobjedi Hozroja i sa slavom povrati krst u Jerusalim. Ušavši u grad, car Iraklije nošaše krst na svojim leđima. No najedanput stade car i ne moraše ni koraka kročiti. Patrijarh Zaharija vide angela, koji isprečavaše caru da u raskošnom carskom modelu ide pod krstom i to po onom putu po kome je Gospod bos i ponižen hodio. To viđenje objavi patrijarh caru. Tada se car svuče, pa u bednoj odeći i bosonog uze krst. Iznese ga na Golgotu i položi u hram Vaskrsenja, na radost i utjehu cijelog hrišćanskog svijeta. Poštovani slušalci, tema današnje emisije Pravoslavlje u vremenu i vječnosti je krst Gospodnji životvorni. Naša Sveta crkva sutra proslavlja praznik presvete, praznik Vozdviženje časnog krsta Krstovdan. 27. septembra i 18. i 5. januara praznik Krstovdan uoči Bogojavljanja. O temi emisije Krstu Gospodnjem razgovaramo sa Predragom Vujićem, profesorom pravoslavne vjeronauke. Profesore, šta je časni krst i za šta se on koristi na bogosluženju? Časni krst je najsvetiji znak i simbol naše vjere. Sve svete tajne, božanstvena Evharistija, u njoj i krštenje i miropomazanje i svi svešteni blagoslovi, svi su u znaku krsta. Svešteni hramovi, svešteni predmeti i odežde osvećuju se časnim krstom. Nezamisliva je bilo koja evharistijska radnja, bilo koji skup hrišćana bez krsta. Krst je najvjerniji drug svakog pravoslavnog hrišćanina, od trenutka kad se rodimo do našeg upokojenja, pa čak krstovima se označava i grob svakog hrišćanina. Krstimo se često, stavljamo znak krsta na čelo i na grudi, u stanove, na automobile, na radna mjesta i onako kao što pjeva naša crkva. Krst je čuvar cijele vaseljene, krst je ljepota crkve, krst je careva moć, krst je vjernih potpora, slava anđela, a demonima rana.
Krst je još ne samo najsvetiji i najdraži, nego i nezamjenjiv hrišćanski simbol. Bez njega je nezamisliva crkva Hrista raspetoga, jer upravo Hristos izabra krst, koji u to vrijeme bio jedna od kazni za razbojnike. On izabra krst da se na njemu razapne i da svojim stradanjem, raspećem, a kasnije i slavnim vaskrsenjem umrtvi najvećeg neprijatelja čovjeka i pobjedi đavola, grijeh i smrt i daruje svima nama život vječni. Mi nosimo krstove i oko vrata. Šta nam to predstavlja? Da li je on Amajlija ili ima drugačije značenje? Krstove ili krstiće koje nosimo oko vrata, nosimo ih kao znak pobjede života nad smrću. Na poleđini svakog krsta piše ovim pobjeđuj. Te riječi je dobio, odnosno video, car Konstantin kada mu se ukazao krst na nebu i kada je dao da se načini uniforma vojsci i štitovi sa likom krsta, dakle ovim pobjeđuj. Prvo je Hristos izvojevao najveću pobjedu. Noseći krst, mi učestvujemo u toj pobjedi života. Noseći krst, mi nosimo život, bivamo odgovorni prema životu. Rvemo se sa svakodnevnicom, sa iskušenjima i strastima ovog svijeta. Noseći krst, nosimo i blagodat Duha Svetoga, blagodat Hristovu, nosimo i Hristovo ime na usnama, ali mnogo bitnije od toga, što samo nosimo krst na grudima, jeste i da nosimo krst u grudima, u srcu, da ga ponesemo u srcima svojim i da Hristovu pobjedu i radost života svjedočimo na svakom mjestu, a da sva iskušenja koje nam Gospod da podnosimo trpeljivo, smireno i ponizno, prihvatajući ih kao dar Božji, istovremeno moleći Boga za blagoslov, za pomoć, sarađujući sa Bogom, a ne roptajući, sve smireno podnoseći. I treba da znamo, pobjeda života se već dogodila. Hristos je vaskrsao jednom za svagda. Naše je samo da učestvujemo u toj pobjedi, da se odazovemo na Hristov poziv. On je tu, stoji na vratima i kuca. Naše je samo da otvorimo srce, da pustimo najdražeg gosta da uđe i da s njim putujemo do Carstva nebeskog, do vječnog života. Zašto se on naziva krst životvorni? On se naziva krst životvorni, jer Hristos je sa njim ponovo tvorio, iznova stvarao život, obnovio cijelu tvar, obnovio život, jer čovjek je odmičući se od izvora života, sve više se približavao nestajanju, odmičući se od smisla, sve više se približavao besmislu, odmičući se od punoće, bio je sve bliži ništavilu. A onda je Bog poslao Sina svoga. Bog je toliko zavolio svijet da je dao Sina svoga da se razapne na krstu, da ni jedan od nas koji vjerujemo u njega ne propadnemo, nego da imamo život vječni. Naše je da učestvujemo u tom životu. Naše je da svaki put hitamo Hristu u zagrljaj na svakoj svetoj liturgiji, da se njime pričešćujemo, da ga dodirnemo, opipamo, okusimo, zagrlimo i vječno se sjedinimo sa njim i da uđemo u radost vječnog života, da poslušamo i da dostignemo onaj nivo savršenstva kad će nam Gospod reći: hodite blagosloveni Oca mojega, uđite u radost carstva koje vam je pripremljena. Po daru i po blagoslovu, po blagodati Božjoj, da zaista postanemo sinovi Božji po blagodati i da se život zaista obnovi u nama, a obnavljajući se u nama, obnovit će se u čitavoj tvorevini. Sva tvar sa vaskrsava sa Hristom, jer kao što apostol Pavle kaže u krštenju, saumiremo sa Hristom, da bismo iznova, izranjajući iz vode,
da bismo iznova se vaskrsnuli, obogotvorili se, oživotvorili se i mi i sva tvorevina sa nama. Hristos je svojim apostolima rekao: ko želi da krene za mnom, neka se odrekne sebe, uzme krst svoj i krene za mnom. Šta to znači? Šta znači uzeti krst svoj? Uzeti krst svoj znači imati odgovornost prema životu. Odreći se sebe znači odreći se svoga ega, egoizma, gordosti, svega onoga što nas vezuje za ovaj svijet u smislu ništavila, besmisla, prolaznosti. A uzeti krst svoj znači krenuti za Hristom ka smislu, ka punoći, ka carstvu. Uzeti krst i krenuti znači uzeti sve ono breme koje nas opterećuje, hrabro ga ponijeti i predati Hristu, koji kaže: hodite k meni umorni i natovareni, ja ću vas odmoriti. Dakle, Hristos je taj koji će nas odmoriti, koji će da preuzme svo to teško breme i koji će da nam pomogne da se rvemo sa svakodnevnicom. Jer veliki ljudi su oni koji se hrabro nose sa svim iskušenjima, koji ih prihvataju, bore se uz pomoć Božju, a ne odustaju i ne padaju u iskušenje. I ne zaboravimo riječi apostola Pavla da se sila Božja u nemoći pokazuje savršena. Upravo na krstu, na kome izgleda da je Bog potpuno nemoćan, projavljuje se slava Božja. Hristos ne slučajno bira krst, tamo su ruke raširene i stalno su raširene. To je znak punoće njegove sile i beskrajne ljubavi, jer raspeti Gospod širi ruke i grli cijelo čovječanstvo. Grli i one koji su povjerovali, sve nas koji smo povjerovali, ali grli čak i one koji su u onoj masi Pontiju Pilatu uzvikivali: raspni, krv njegova na nas i na našu djecu. Kako je Hristos odgovorio? I njima, ali i mučiteljima, odgovorio je molitvom: Oče, oprosti im, jer ne znaju šta rade. Poslije njega imamo riječi arhidjakona Stefana: Gospode, ne primi im ovo za grijeh. Sve to je najbolji vaspitač za te riječi: uzeti krst svoj i sva iskušenja, sve nedaće prihvatati, boriti se s njima sa najvećim i najsjajnijim oružjem koje je jedino oružje koje ne ubija, već koje daje život, a to je krst Gospodnji koji rađa život. Poštovani slušaoci, bila je ovo tema emisije Pravoslavlje u vremenu i vječnosti. Poštovani slušaoci, na redu je rubrika Ćirilijada. U ovoj rubrici čitamo pjesmu Na krstu su se nebo i zemlja sreli i nebom se prosvetili, autora Predraga Vujića. Krst je spustio nebo na zemlju. Krst je zemlju podigao na nebo. Krstom je nebo postalo zemlja, zemaljskom je ispunjena vječna želja. Zemlja je postala nebo, nebo i zemlja su se sreli. Zemlja i zemaljski nebom su se prosvetili. Savršeni i nesavršeni se dodirnuli,
zagrlili i sjedinili, vječnošću ispunili. U Bogočovjeku Hristu, na njegovom životvornom krstu. Na krstu su se milost i pravda poljubili, vjera i nada ljubavlju potvrdili, vaskrsenjem se obistinili. Krstom je zemaljski postao nebeski, maleni je postao veliki, privremeni postao vječni, prolazni postao neprolazni. Krstom je smrt pobjeđena, vaskrsna nada utvrđena, zemlja obnovljena, blagodaću Božjom natopljena, duhom prosvjetljena, krstom je voda osvećena, vaseljena, prosvećena. Osvećena je voda, svijet i priroda, silom krsta i blagodaću Isusa Hrista. Osvećujući se, voda živa, blagodatno savršeno biva. Oni koji vodu piju, sa iskušenjima hrabro bitku biju. Bogu u naručje hitaju i u Bogu oblitavaju. Krst je prekretnica i životna raskrsnica od zemaljskog ka nebeskom. Uzmimo krst i krstom pođimo, u vječnost krstom uđimo, jer krstom više nema smrti, krstom ćemo Hristovi biti, u carstvo nebesko se useliti, krstom ćemo vječno živjeti. Krst rođeni hrabro da nosimo i u Hristu da vaskrsnemo za život, za blaženstvo, za vječno savršenstvo. Poštovani slušalci, pred kraj emisije najavit ćemo i sutrašnju svetu arhijerejsku liturgiju u katedralnom hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu. Sutra u 9 časova u katedralnom hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu bit će služena sveta arhijerejska liturgija. Svetu arhijerejsku liturgiju na praznik vozdviženja časnog krsta Krstovdan služit će njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Sergije u sasluženje sveštenstva hrama svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu. Tim povodom pozivamo sve vjernike iz Bosanskog Petrovca i okoline da uzmu učešća u božanstvenoj liturgiji, arhijerejskoj liturgiji i da tako u okrilju crkve proslave jedan od najvećih hrišćanskih praznika Krstovdan. Došli smo i do kraja 12. izdanja emisije Pravoslavlje u vremenu i vječnosti. Sa vama u proteklih 25 minuta bili su voditelj emisije Predrag Vujić, profesor pravoslavne vjeronauke, gost voditelj Nevena Kovačević, učenica prvog razreda gimnazije Mješovite srednje škole Bosanski Petrovac i muzičko-tonski realizator Marijana Đumić. Sve vas pozdravljamo i pozivamo da budete sa nama i sljedeće sedmice u ponedjeljak u 16 časova i 30 minuta. Do tada, ostajte nam zdravo i veselo, ne mijenjajte frekvenciju, slušajte i dalje Radio sa dušom, Radio Bosanski Petrovac. Ostajte zdravo i veselo i ne zaboravite, volite život i živite samo da biste voljeli. Do slušanja i doviđenja.